Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin muslimat rahimakumullah. Na yawe elino sin rupa-rupa itasi temaka lawanna maluat temaki wiring mineral temaki gangka na sumpeki atanna Allah ta'ala sumpek temaka belana na puli na bomban na lino tapo i bombat temaka rajana aga bomban na lino ya narito boto minungnya itu apai bir, brandy, whiskey, Jennifer, Nifam, BA, ballo AC, BK, ballo kaci, bombanda lino ya roh, dangkan robayengi liter bombanda tolino, pejabat korupsi bombanda tolino, makun rai na poje pakai salara ponco bombanda tolino, anak madura kair tomatoan na bombanda tolino. Baine mewairi lakain na bomban na tolino, lakain na pojie na padongo-dongo baine na bomban na tolino, ponco na yamanen na rupa dosai bomban na mana lino yaro maelo kiga salama tonangi enreki lopi aselengenge nakipaleba sumpeta na sabat sumpet tepe nakibisei bise ampe-ampe madeceng kedo-kedo makanja insyaallah gulinna ya romatu akorang si bawa sunnah letuki malaburi pulona kuburuena sahabat selamat maelo ki atau teaki barani ki atau piloreki nakupole aja lengi musti labeki. Kalau sakratul maut muncul ajal tiba, malaikat Israel malakul maut tidak pernah pilih kasih, tidak peduli apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, rajin sholat berjamaah atau rajin di pos ronda mak gocok domeng, ya napole aja lengi labeki. Yang dibawa tidak ada apa-apa, tangan kosong. Pak Dokona kai palima sempoi kaci dia gak pakai kaci kue magi masempo nak aku boleh aja lengi paling masempo di buku rakibu jadi pakai memenir taleko makan jalo mak berjama taleko maluto mana ko dalin rone ya foto tak pakai memen nih coba aku pakai ki foto aja tempat tempo ama dari tongkai ibu-ibu ko foto na dadapi si kuna mode na mata uluna na kakato apa keto ni cicing arwa mode na mapelama papito patempo kena sabawari waramparang yaitu foto tak cicitan aku boleh aja lenge istri baru yang pakai di belakang. Merenung kimi te sedih jamaah kumudili ne subhanallah cocok naseng yang mewakili bupati galakkan salat berjamaah memakmurkan masjid. Buat apa masjid terlalu mewah kelihatan bangunannya kalau kosong isinya? Betul nggak kira-kira? Ada masjid sangat indah tapi kalau subuh hanya 3 saf 3 orang juga telu baris telu to tahu ipong imam epona bainena bansane subhanallah. Masih ada paham yang berkembang katanya wanita lebih afdol salat di rumah daripada di masjid. Wanita yang mana? Itu perlu penafsiran. Sabah angka tohat desa la salata bijaril masjidi illa fil masjidi dena sokku sumpajanna tau si DPE masih gie sanggadinna kopi di masih gie. Wah
alusuna rubatena guru tato pandritai terjemahkan la solata semestina dega ka sumpajan na punai nakian nabi tuangi guru tato pandritai de na sokku sumpajanna alusuna. Jadi gimana dong? Katanya ada dalil wanita lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid. Betul. Tapi wanita yang gimana mesti penafsiran. Wanita lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid, wanita yang banyak kesibukannya. Anaknya bersusun, telepon berdering terus, tamu keluar masuk. Anak nama susun sama bakka dua memanak si taung. Iya, Januari ngea, Desember ngea, kabakka dua si taung. Niga melo murusui. Ya ko makor model na on robawan ni ko bolata ini. Tapi ko daga kesibukan apalagi ada ilmu, ada kajian, lebih bagus ke masjid karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Cuma kalau ke masjid untuk ibu-ibu jangan pakai wewangian parfum. Dilarang. Inna tiba rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Minyak wanginya laki-laki berbau tapi tidak berwarna. Wa tiban nisa'i, minyak wanginya wanita ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, agak nampak warnanya, lembut baunya. Agak nampak warna kira-kira beda tapi jangan kelewatan, agak nampak. Bukan kelewatan, pangkato kelewatan. Nah itu rupanya ko cambinge kung ka lobang na dempul yolo. Kupura sina dempul na kertas gosok ni lisu. Ya ku maluso ni nampan ni na di ko ulang. Pura ni rona piloks ni. Warna merah, kuning, hijau, jingga, mirip televisi berwarna berjalan. Dek panagenda papinda dinda. Alis dicukur prak prak, pindahkan ke dahi modelnya tikungan. Lebih cantik daripada mak lampir. Manang kawasannya ronyita ko delin rota kita harus isako dipilita. Apa tak kali ke roba modelena? Tidak boleh. Dia pada soko papinadina kedua bibir diolesi dengan agak sih sana bu. Gencung. Matanja we sariawan. Mau mak bicarain sawala nih. Apalagi menyebut huruf M, contohnya mama dena melo, sabab mama bibir ketemu dengan bibir masola siro goncuwe terpaksa ku mama na senganga. Iya naro nama dari makun riye saisa dena sumpajang apa iya sih dicari naye masoli ongkosona arwa pulo na pitu sebu. Makun riye saisa kalau apa boti bu udah salat belum? Alangan. Ini bu alangan. Ini po ngaji ya terlalu ni Jumat. Po ngaji dia tu na sumpajang. Tapi tanya po ngaji ko kampung na tayo kejadian. Ya tu na tu po ngaji sa isa tu de tu na sumpaja pule tu ni pakaian na baju kobaya tanpa lapisan. Pameran kutang. Kutang Hong Kong, kutang Bangkok, kutang India, kutang Cakar. Ya rupa melakain na kumakor modelek na ba ini? Ta amparang ipa. Sabaku dia tu mengamparang ini pertama digumpa di akhirat. Magi ini pimpinan na. Nama kuana nur pawang ibaneta, woi mana? Dena wadi mu pamerkan ya tudok batu he. Jabal Nur si bawa Jabal Sur. Calaleku meli na pamay ka to tangay. Masoli uliang biasa tu 42 juta duit tede. Dena genda duit ku pasandra galung. Mau sepedana nenekku di baluto. Manu mangerang aga di balu maneng. Ya pagenerangi gara-gara ya tudok batu masa calaleku meli na pamay ka to tangay sampai wajummu. Ya ku cokot sampai ikut tuk sampai. Bukan keras, tegas. Sabayelo diamparang anak tanah poji masalah raponco. Baini tama kotoro mawatang. Seluruh yang hadir. Ngampara ke, boleh to balai. Coba roh, barakana supaya berjamaah. Nah sengalena yang memberikan sambutan. Sekarang sudah urutan ketiga. Peningkatannya subhanallah barakana berjamaah. Sabab iya tuh berjamaah patol abala ya tuh. Kusi sebuk isi kampung. Arwara tuh na tolai balae 200 mapan rasu-rasu kira-kira tak tolamu apa itu balae. Aga patola ana balai sumpah berjama. Tuli mengaji surah Yasin, tuli masih sedekah, tuli si pada cengi hubungan silaturahim, patola balai ya tuh.
pemerintah malempu padang kadena roba litere to macam apa guru tau dena isengi maculi marangkalinga malabo nito sogie marilaudoan nito kasiasie terjadilah namanya baldatun tayyibatun warabbun gafur, negara aman damai diredai oleh Allah. Tapi kalau pemerintah tidak ada perhatian untuk agama, rakyat juga tidak mau diatur, padang kange maje kotoni pandrita mancaji palawa itu sih lo mancaji ustaz, makunrai melo mancaji rohani mancaji makunrai. Kacau nih, mesti kacau ih. Anaknya nawan itu tomatoai na uno memang ni anak sebelum jajinna bayi ni lo mancaji lakai di perintah terus sama di kalabacai waktu na di panika may ketua guru salana tu makun resa pak guru ko indo botingin na saku purano di pakawing di panika maka dan itu protokol acara selanjutnya acara mapasi karawa aku dirender di tama boting urane pura memang di pak guru salah dilale na samagati ko tetongi ko makun riye na mulupa maleje popan na lakaimu kumaleja ni popan na lakaimu atau kaniati maka da waleja lilamu rilino letur ya akhira kun fayakun indo boting madoraka to ye pak guru salah aga sada pak guru lagi na sakumuan na suwangi lakaimu barana poji na suna sumunan re campur itai possi iya na tunata besela kaita pasambara ke pandreangi astagfirullahaladzim bomban na lino nah jadi kumelo kisalama lo piasa lenget atau nangi gulinna dua akoran dia tahu hadis dari kairi bisa dilopita na sabab bisa ampe-ampe madeceng malabu kiri kubur ada sabab salama na pole na mungkar nakir makutana marabbuka diga puammu spontan dia jawab Allahu akbar man nabiyuka niga nabimmu Muhammadur Rasulullah subhanallah. Maka dia mungkar ona kira agana pela mutanai na to mafasi mapibali oi tidur kembali laksana tidurnya pengantin baru menunggu datangnya hari kiamat. Disuruh matin robot timparu kira-kira dia matin ro apa Pak Di? Apa dia gak bot timparu matin ro? Kenapa gambarannya tidur pengantin baru? Karena keindahan subhanallah. Elo mana kisalama ko kuburu iyan na tuko topor masuk pajak baca-baca toiro Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar ya kuy mange Allahumma ajirna supaya macoy toy makmunna tuh ko cara let Allahumma ajirni tapi biasa dia mak berjama kalau memang betul-betul tidak bisa sampai ke masjid buat di rumahnya taruhlah hujan keras eloki maga bosi lopoi kok di bola tamak berjama anak tabang lakaya imam bainenang katoni berjama ni sepangupuna agak apa lah sekuluhan lah bawang ya lagi nasi polo mimalengmo ya tahu naros semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Rokok nih. Asah. Si senar rakam kedua mundur ni mamenya mapikir sengaja kasih ku baca ye. Ulangi. Maka lain itu seding dia ulangi. Dia naga ku apa lah lainnya. Mundur ni mamenya mapikiri. Maka dia benar di mundur maksudnya baca kok agak na poso nih na baca di surah yang paling pendek inna a'tayna kal kautsar fa sholli li rabbika wanhar
inna dena isagina aga ala de cengero anak maco itu mencaji makmu mengaji di TPA inna ya harus sempungangi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akhirnya bapak anak macilaka atau iye mana ka inna lillahi ya kudeta isangi sempuna rokok bawan nih esah rokok nih ya mana ngimange mau apalah 30 juz biasa salah baca biasa salah sompung iya sabatan ya malaikat tahu maka malaikat ini semangaji kecuali Jibril makanya itu kalau rumah ditempati mengaji 10 mana malaikat marang kalinga sabat na pojiwi dan magi dena isengi sangadina Jibril ayat onaro nawiru mana zilakum bis sholah wa qiraatil Quran tajangi bola-bolamu na sabat sumpajang nenia baca Quran nama kona naro moya mana sumpajang wajib tak komana di masjid sisahkan salat sunat untuk di rumah jangan dijadikan rumah itu ibarat kuburan itu ditempati tapi dena pura dionroi mas sumpajang iya na tu nang kato dena melok masumpaja sunna riolona isae alasanna na sedewi taina bitta masumpaja sunna riolona isae betul saba iya rendrinna nabitta sedirenrina duai masigie kupuran ibab pangulutta Bilal masumpaja sunna memang niriliwan ribolana napa matekai meliwan nari kamana magi sumpaja sunna di bolana isa-isa napigau na kaya tosi di kudetona dipigau di masjid lebih-lebih pasti dibolae apa yang toni menonton Cinta Fitri lebih mau pigau memang di masjid tapi pada nero sumpahnya sunnah wudu misalnya sama majenne kikut dibolae itu disuruh majenne tanya kok di masjid ya di masjid sekedar antisipasi kubatal di jalanan majenne memang kok dibolata nih gini majenne kok bolana baru melangkah ke masjid setiap langkahnya berguguran dosa-dosanya setiap langkahnya terangkat derajatnya engkau si makutana saya tidak melangkah apa motor kak iya ropa disengekias ya sena agai sekias mempersamakan kedudukan hukum sahabat depa gak motor erwetue jadi dega agak desena motor tapi bisa dikiaskan nih gini mak jenne kobolana dan apa motor lau di kecamatan agak Baranti Masjid Nurul Qura nih gini motor napa joka komasi setiap putaran bam motornya terhapus dosanya. Koma kada kaya ada sana iya ya sekias agak sekias mempersamakan kedudukan hukum. Tuh. Jadi jangan kaku memahami Islam. Subhanallah. Ya motor nih kayak oto agak apalagi pemerintah siapkan mobil ya. Iya aku tumba nih kuda kijoka. Aku tunda nia paling kabutu agak sata engkau motor engkau sepeda engkau oto disiapkan subhanallah keamanan juga ada agapi tadi tamat kegang kita di tomate na boleh jalan tidak ada yang ngikut ke kubur tangan kosong sumpah aja bawang mau mati nulu ki masih dekat madeceng sampai ke dota daripada tarupa tahu nak kiadega ke sumpajang meloki maga engkau denre makutana koya saya pengajian di Makassar Pak Ustadz berkurban berpuasa makoroba hari raya Idul Kurban nekia dena sumpajana juma bawang pekogar wasilena saya bilang tetap ada pahala sabak makorobai mepuasa ada pahala cuma ya pahala engkau rilalen dalam hari kacae bara ya lamari kacae tak goncing goncingna musti sumpajang sabak miftahul jannah as-shalah nah iya goncin na suruga sumpajang nah kamu sumpajang na Ustadz Juma kadang angkat tuh goncin na ke si polo bawang goncin na 2 senti akiconi na paputerai tabuk kamu kira-kira nah semana saya dulu tabuk apa goncin si polo makoton itu di akhirat nah kia tetap dihargai pangkar si polo teko kan elo mana disompung nih kayak disompung mesti dilasi kayak dilas di neraka kapi kau itu pale laskan na di neraka hakikin na sumpajang idi tahu jadi tahun na ya mesti dilas di neraka lagi elok mu pagi tema sumpajang
Agala saat tadi tu sumpajang asogireng magi dade mu sumpaja sogi kapua megalada waram para mualanga sibuk kamurus waram paraku maka de pongalatala pauang malaikat Nabi Sulaiman palisogi olo bolana saja batu-batu lawang siddi kilo belana masu mamesang lawang na kiade na pura na tetam masompa makasuyan di pongalatala palu-palui ya roh tau sogi de na sumpajang. Nih kau maka tau sudah masumpajang kasiasi ka puang nih gasur ki mereka kasiasingan menenge sogi ka oto pakai lemah berjama tapi kasiasi ka mau sampai aku ditogaga maka dia pengalatala pawang rumah malaikat Nabi paling kasiasi Nabi Isa dia naga pada kasiasi Nabi Isa dia gaga bolana wajunda sit di bawang hanya di badan tok kau bicara kasiasi ngeki tapi kasiasi dari segi warang parang tapi sogi papi deding sampai mampu melontarkan kalimat ku jadikan langit adalah atapku ku jadikan bumi adalah tikarku di saat aku tidur ku jadikan bantal daun telingaku ku terbangun di pagi hari kusut rambutku aku sisir pakai jari tanganku cerminku adalah air makananku pucuk dedaunan aku adalah orang yang terkaya di dunia. Jadi ya tuh sigurangnya pas soal papinedingnya tuh buat apa kaya kalau miskin biarlah miskin asal kaya papina dipa nama kuana naro cari rezeki yang halal aku mak baluk gola kesi tarigu nadena genda sikilo aja tuh maka ada sikilo akada kipitu sebu si buku sikilo kaye dewa baluk kilo mak baluk buku kak agai amak itu amak ki ya rela korupsi nih yang penting laporan pertanggungjawaban pawi selama periode saya korupsi sekian miliar tolong dihalalkan elok mana kita halal kayak ale tanda tangan nah pemungka di televisi maka dapat tanda tangan mana nih halal nih apa doi raya dipakai raya halal kaki jadi halal nih pak balu bensinnya kalau campur minyak tanah campur nih tapi oke bensin murni campur minyak tanah api dato kako jo pandar Ramadan maka kira pa balu coto pa balu konro palu basa mau jual siang hari Ramadan baluki apa iga na mis segeng kato musafir maelo man kayak gero di pandre kuda kagak mak balu jadi abalu muki cuma oki koro di rendrinda warunge coto khusus musafir dan kafir jadi tamai koromandre kutanya musafir kafir agak aleh nama di bawah selanjutnya minum dulu ulangi lisu agak lasa itu masumpajang Nabi Sulaiman sogi masumpajang Nabi Isa kasiasi masumpajang agak cantik oh Nabi Yusuf paling cantik tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah maka dia pengelatala oleh malaikat gumpai roh ibu-ibu cantik dan sumpajang agak olahragawan Nabi Musa pemain gulat ya Nabi Musa kuna kunci balana masuk bulu-bulunda di bajunda jadi kira-kira aku masuk songkol lutu songkol tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Nah kalau kata sedang sumpajang sibuk ngurusi anakku apa serah Nabi Adam lebih 40 nama sumpajang jadi agak lah kira-kira nah ya maka tahu sudah sumpajang pak bengkel kak megalada ulas Nabi Nuh mebulopi kapal di sana bulu nah dia pura lalai mengabdi menyembah kepada Allah jadi dia gagal asang sabang kamana na contoh di 25 surah na pungal ta'ala bakang atunanna ya tu tahu dena sumpajang ia ro pale asue ku mak bokai menggonggong au maka dia lagi mite setan oh tanya setan na ita aga pale dibukarang ya ro asue pak kita mata rahasiana na ite digumpa tahu dena sumpajang di palu-palui ulunna masikir ini asue bituanna alhamdulillahilladzi ja'alani kalban
walam yaj'alni tarikas salah. Abit tuanna syukur kama puji ri pong Allah taala sabat na pancaji mande moa asu dena pancaji kat tau dena sumpajang. Ala dia cuma mancaji asu moa daripada mancaji tahu napa dena sumpajang, lebih mau mancaji asu. Astagfirullah. Jadi mendengar tau na iseng rebit tuanna kira-kira na rempe mana batu rasuero sekurang ajar to asu ye. Tunana paling tau dena sumpajang tu. Magi bu, sapa ki manetu Thomas sumpajange. Elo mo kiro tau dena sumpajang raka-raka ya nata. Nama kade asu elo kagak mancaji asu daripada mancaji tahu napa dena sumpajang. La haula wala quwata illa billah. Mau bawa apa ke akhirat? Engkasi makana pak masumpaja ki belum tentu to salama ki ba cocok. Masumpaja ki belum tentu salama. Kudeto masumpaja manesani macilakana. Apa masumpaja lagi na belum tentu, apalagi kudeto masumpajang. Ya mesti sholat. Nah sapadewi segi bacana baca ngagah. Nah itu sumpajang terlumi baca wajibna. Nomor saya di Fatihah. Kudeta segi Fatihah alhamdulillah baca. Udah totai segala hamdu aja sisa na tatuo baca pongko so bawang. Nomor 2 baca wajib salawat ya ro salawat yang kari tahiyah yang ketiga assalamualaikum lauria tahu nareko assalamualaikum di kiri tanya wajib itu sunnah. Jadi kun kata mak berseleng ria tahu na metui asani assalamualaikum aja na tahu lagi sumpah jatasan ya tuh asani. Jadi agana mawata masumpajang na Fatihah bawang salawat assalamualaikum ke kanan Rabbi kepirli mau tak balik-balik satu Rabbi kepirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fuanni susunanna tapi tak balik-balik berarti Rabbi kepirli wahdini warzukni wa'fuanni pokoknya tak balik-balik samupa Fatihah mide na tak balik-balik. Kemudian baca ruku mode to baca satu tai koelo ki baca subhana rabbil azim ya rega subhana rabbil azim wa bihamdihi atau subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli terserah tega melo ta baca de lagi to mak baca ku rokok isato asaleng pada cengi pakanjaki tumakninana sabab iya ro tumaknina rukungi disumpajange rukun engkau tahu na taro pepe na katenina utuna tabungkan na mendre makanya Allahu akbar samiallahu akbar samiallahu akbar gaya malewa ko bicara maka datakala ki melo masumpaja pakanjaki memen nih mapamula takbiratul ihram puro terang kasih di Mesir Raya biasa roh iya roh kata bere risesena biasa imam pada cengi tepuna iya roh malampe Allah lamenna malampe tania alefuna Allahu akbar bituanna Allah maha besar tapi iya roh malampe kita puna alefuna Allahu akbar laga ya. Engkau to biasa nak muda demo to nak kalimana ko bawa na getenge Allahu akbar iga to si Pak Guru engkau to ima pura kololonga maca jimakmu ngalepa ka masumpaja salah satu masjid itana malah ancang-ancang pada to melo lutu di langi aku dele Allahu akbar kayak gak tau sih boleh matare kayak jadi dia tuh na sambara disoro mencaji imam ya kita yolo ini dia disengi iseto ya leta bicarogina isal iseng ya lemu pada cengi memang nih koro waktu na takbiratul ihram ruku tumaknina samiallahu liman hamidah tumaknina Rabbi kefirli bacaannya sunat duduknya itu rukun tuh
Pura ni rupalek maberselang assalamualaikum assalamualaikum baca-baca ni Allah zikir-zikir man sabbah Allah thalatha wa thalathina. Siapa orang yang bertasbih 33 bituanana baca subhanallah wa katelu telu. Tentu dibaca pelan-pelan subhanallah subhanallah subhanallah. Pangkato imam liwar repa nama kadang kali subah mana ka subah Allahu akbar pakai kali ber pitu sebu sekilo ber taruh sama subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 aserani pulona aserah waqala makanya tamama mia pagenna siratu gufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr nareko mu pagenna siratu yang manenna dosamu nak dam pengamana pun Allah taala mau ni dosamu singegai busana tasih. Yang kalimat ke-100-nya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pura mari lo doa ni kaifiatul doa, teknik berdoa, cara berdoa, mengadakan tangan. Kemudian baca alhamdulillah, kemudian baca selawat. Pura ro illau ni mau ni bicara ogi. Oh puang lo moya ngak dalle halalaku. Turu pekoga mulu moya dalle dan Nabi Sulaiman. Contoh. Oh puang pancajiang anak wijawijaku soleh solehat. Turu pekoga salena wijanna Nabi Ibrahim. Contoh. Dena musti bahasa Arab. Bahasa Arab demo totes sibituan nah. Nah mau bicara ogi, tapi nareko paduangan di lalu sumpajang musti bahasa Arab. Jumat kemarin, karena saya mau naik pesawat, saya dekat airport, salat Jumat. Jadi marangkali nggak mekat, tadi ayam katoba, marangkali nggak mak. Iya rupa katoba, doa na di lalu katoba, napa bahasa Indonesia, mania kama sumpajan loro. Magi sabah iya ro doa na ro, rukun. Iya rujuk katoba Jumae, coba gere. Al khutbah makanu rak'ataini. Nah iya katobae kedudukanna 2 rakangi. Iya na tu na sumpah Jumae 2 rakaat sabak katobana 2 rakaat to. Nah iya sumpajange musti bahasa Arab. Jadi katobana musti to bahasa Arab. Iya senge katoba rukunna. Tega rukunna alhamdulillah. Dena wadi makna segala puji bagi Allah. Tidak boleh musti alhamdulillah. Kemustian selawat. Kalau syahadat 2 pendapat, ada berkata masuk, ada berkata tidak. Tapi taruhlah syahadat musti pak bahasa Arab toi. Kemudian ittaqullah haqqa tuqati pak bahasa Arab kemudian Rabbi ghafir padongen Rabbi ghafir lil mu'minina wal mu'minat letur capana bahasa Arab mana nya roh magina lawan pak bahasa Indonesia masuk pajan loro kak. Tapi andro de toga masuk pajan loro pada tuna pahami pak kato basi bawa perang kali de tuna pahami makoni roh. Astagfirullahaladzim. Purato diundang maka toba aserami tahu pak disuruh nak mender di mimbar kepada Ustadz Amirul Amri dipersilakan maka nak dipersilakan agak khutbah Ustadz napi asera nah semega mau kita tahu disaliweng oh bitama nah sama pelai jadi ya dia kuma pelah nah sengan Ustadz tenganan di dia mendre nak mandendak di mimbarin apa masuk pajan loro magina masuk pajan loro sabah yero sarada Jumae ku panguluta Imam Syafi'i 40 tahun lari mendre panguluta Imam Malik 10 telu lari mendre kuasera ada gaga kurma Imam Syafi'i 40 Imam Malik 13 kuasera Imam Samudra mani agama engkatur anna setengahnya rawita dia bergaga terus sekarang 1 bulan ke depan kurang lebih insya Allah kalau toh Allah panjangkan umur kita masuk hari raya Idul Kurban ya kan Pak nah lutu nih kalau terna rapat deh Pak jam haji sudah ya nah engkau ada lutung kato deh iya rode ena lau haji kutomelo ma pase 2 na tapasengan nomor sidi ingerang ari padang arafaku kopoko namu teputo asekku nomor 2 paleturang aseleku ko disuruna pung Allah taala ya nari tu nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya naru tapasengan tania cilla paci cere-cere kemudian tanggal Asirasul Hijjah namanya hari Arafah disunatkan puasa pada hari itu yartama puasa ya rosoe yukaffiru sanatal madiyata tallolloi dosana 1 tahun yang lalu
risesena tau deena hadere okkofo. Tapi di sesena tau hadere okkofo justru makruh hukumnya kalau puasa. Jadi itu ada itu dena mesti berlaku secara keseluruhan. Makanya perlu kajian, perlu penafsiran pada toyoroy dia kurangi. Fasalli li rabbika wanhar, maka sembahlah Tuhanmu dan sembelilah. Asompaki agere korobaki, dia namanya tanah koroban itu bue si ulam benih. Iya roh ayakna sompa si bawa magere satu kesatuan. Jadi ku dilihat secara sepintas wediki mapuada makna wajib makrobai. Apa masuk pajangnya wajib pada toh. Aqimis shalah wa atuz zakah. Ya kan? Dirikan salat, tunaikan zakat. Mendirikan salat hukumnya wajib, berarti zakat juga wajib karena satu kesatuan. Pekogani ayat iya. Sompai puammu nasa nania agereko, gere korobak. Wajib mas sompai berarti magere wajib toh, betul. Tapi wajib nak koro magere korobai nabita wajib sunnah riumakna. Jadi iya roh ayat nabita tafsirei. Wujiba alayya an-nahru, diwajibkan atasku sembelian kurban. Tapi rumahku tadi wajib sunnah. Sunnah. Jadi dena musti itu dalile berlaku secara umum pada toni rodendre roh. Sunnat puasa Arafah. Padahal yang sunnat bagi orang yang tidak hadir di padang Arafah. Taung kayo kofo dena sunnah. Justru makur dari kuma puasa tanggal Asyirah. Ibu-ibu biasa tunim makroba tu kapang atau engkau tu de panapura makroba selama hidupnya. Jangan ada syariat yang terlewatkan sebelum sakarat menjemput. Disyariatkan kurban makroba ki. Engkau ibu-ibu nasedema ya Ustad apa makroba ni lakaiku. Ku makroba lakaiku kan lolong atona pahala. Betul, pahala ibu dapat, tapi syariat kapan dilakukan? Ya kau palami melodi dipigau, pahala saja mau didapat, mau diraih. Man qara'a qul huwallahu ahad thalatha maratin fa ka'annama qara'al qur'ana ajma'a. Niki baca qul huwallahu ahad wa katallu makoling. Samanna na temeki ni aku range, lolongan ni palang temba aku range, ku dibaca qul huwallahu ahad wa katallu. Nah sekarang lolongan ni palang temba aku rang. Magi ajar dibaca Qurannya Pak teman nih. Pahalana di lolongan tapi syariatna musti ki pamulai ki baca pamulan nagang kapacapurna iya ruyaseng syariat. Maelo ki galolongan ngapalang haji niki masumpaja subuh ripuranna masumpaja dena salai onronna monre masikiri materu marampe-rampe ripong Allah Ta'ala gangkam mumpona matanna soe nenapa masumpaja duhai mau di duan raka sumpaja sunnah lolongan diri tu apalang haji dan dia umrah suku magi jangan ki haji pangkana palanna musti loka ki di Mekah matawape masai ieu yaseng syariatna niki pabuka to mapuasae siaga tau na pabuka lologang ni apala puasa singega tau na pabuka 30 tahun na pabuka lolongan ni apala puasa 30 sona magi aja lagi puasa ramalang pakai lolongan di pahalana haro syariatnya tidak man qala fi maradihi niki baca riwayat tu malasana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 marrah baka 40 na ulangi famata fi maradihi dzalik napole ni ajalenge nasabari ya rulasana na mate wa tialahu ajra syahidin diwerenni ripong Allah Ta'ala apalanna mati syahid mati syahid ga detu apalanna sabaku mati syahid secara syariat mesti perang membela agama Allah mesti berlumuran darah mati syahid syariat tidak perlu dimandikan tidak perlu dikafani tidak perlu disolati gali lobang kuburkan timbun di tanah sudah selesai ya riaseng syariat. Nah ibu-ibu kumakorobe lah kaitan ini de tomatama lolongan kia palang tapi syariat na depa peko kalau to syariat ustad daftar to ya seta satu sapi disyariatkan 7 orang satu kambing disyariatkan 1 orang engkau terus diwetut tiwira nggak bembe kobolai pak di Jupandang agak tuh nasi bembe ustad untuk sekorobah
Idi tonak gere, idi tonak bagai. Maka dah ke atas nama niga na. Niga punna, pamelo kita punya senna. Niga, naseng atas nama seluruh karyawan. Aga. Seseluruh karyawan, ayah aseng. Naseng ya mana nak koro karyawan kiro gak siaga tahu naseng mak datu tahu. Kadang-kadang napana mu penyok bembe, mu penyok ni bembe. Sidi bembe, sidi tahu na sepekoga pala na pada manyumbak ki. Ugera ni bismillahirrahmanirrahim lolongan mana ki pahala tapi bukan syariat. Ku syariat na sidi bembe sidi to tahu. Sidi sapi pi tu tahu. Engkat tanai ka dendre ko pandang. Na melika sapi tapi 5 mi kasih bola. Essa muaro 5 mi kasih di sapi. Essa na kia magi na deki pagene pitu. Na sana 5 mi kasih bola. Sida pe bola ta pertama senna mo denak kamaja. Ni ka setta idi engke idi gena di pitu tepu mana ya senari waktu na digere. Pole jupanda kalau kako di sidrape. Otoku kijang. Enenga padahal moro calale ku letu to. Nakia buat apa? Mubasir bawa ka dirai. Nah, wak bitoni rai wartawan TVRI supaya taita tahu di televisi matu beritana. Nah, ada bapak enena padahal moro calale ku letu to. Yaro contona. Seluruh yang hadir. Jadi ibu-ibu akrobat oke aja tu di bapak nabi akrobat ini tamato. Tahu-tahu lah kainnya bawang. Kemudian dene yang manenna tu gere korobae di andre engkato de di andre pak. Kadi suka kegaina koroba tinja risesena to matinjae dena di andre. Musti nak biramaneng. Nazar tinja. Nasengopuang kudeto na jaji mak bayi ni bapak na. Ulang ngasera. Makoroba ka wajiro dagingna de na di nandre musti nak birian nazar agapi koroba tomate mate ni ambona indona anak-anak daftar ya sana ko masige almarhum anu bin anu dagingna romatu aja nandre anak-anak abirian engkasi wakara wedi kada koroba tomate weding na sewasa mapetu ni amalana memang mapetu amalana nak ya pahalana de na petu lai to amala lai to pahala. Ya roh amal bahasa Arab amalun bicara ogina gauna. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Narek komate anak pun adam mapettu niritu gauna. Dena pigau sumpaja, dena pigau haji, dena pigau koroba. Nah kia pahalana letu. Makana pahaji to mate. Narek ko di pahaji to mate pahala haji letu. Da korobang itu mate pahala koroba letu. Dia puasang itu mate sabangka kalana puasana mamma tawalai siyamun soma anhu waliyuhu ni gini mate nang kasesa puasana dia puasangi diwarisina nang katong kalana ustaz siaga kalana telu siaga nakna telu to tas sedina tas ngendeng anak telu kalana wedi merma puasa tas sipolona na puasa takutu ya tuh. Jadi amal ama petu nak ya pahala dina petu. Ustaz baca Fatihah atau mata letur roh kadang aku di tempat pemata ini ya baca Fatihah. Ya aku dina letul isumoki keberatan. Ya iya tuh Fatihah padoangan ya tuh jadi aja gede dan niakang aga de gede lori. Nah sedena si kena bituan si kena togi dena si kena sabak. Iya ronia tak baca Fatihah dia ada pengak dosana. Ilo yang ikuburuna iya nor kejadian. Sabai najapi to malasa najapi aga najapi suratul Fatihah detorna sekan nabi tuanna maka nabi ta khudh minal qur'ani ma syi'ta wa lima syi'ta ambillah apa yang ada dalam Al-Qur'an yang mana kau inginkan kegai ko tu meloki mual ala ni dan ni aga katamu pigau ni to malasa japi ni agi kutu ki ala kula lau hade ki ala ki japi yang iudi japi kae telu ngeso ni mapedik ko he sepu-sepu saka yolo kebetulan ngiro di ngerang innalillahi wa inna ilaihi rajiun iya to naru japian neki ya aja ki perang kali ngangi pajak langsung aja aku rugi
Ulangi liso sebagai terakhir di penghujung ceramah ini. Pasti ulam ini koroba tuh daftar memang ini kok ini kalau koroba daripada dengka ke koroba na boleh jalenge ibu-ibu mendaftar ke ibu pawangilah kaita maka dah tahu tuh lidi iya de idi siagi gitu waramparang de korobang harta benda. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan harta tapi anaknya. Subhanallah. Itu ayat yang dibaca tadi yang mengaji. Luqmanul Hakim memberikan nasihat terus kepada anaknya. Subhanallah. Ya bunayya aqimis shalah. Oi anakku tetongengi supajangi. Tasina Ibrahim ma ta'buduna min ba'di iga nana rom sompa dimundriku kumate na masumpa jam mokor kumate ka ya potosi dina ya kumate ka aga no muandre mandre mokoro tuli andre diurusu. Luqmanul Hakim sumpah aja na peringerangnya na Nabi Ibrahim sumpah aja na peringerangnya anak tania na andre pak na kumadece sumpah jange madece ngibere jamae musti reski melimpah ruah itu rumus. Coba gara di Mekah melimpah ruah itu reski sama madece berjamae ya nabata mana masih gie ya tu bembedi tadi pada ngarapa degaga tu makojo macombo maneng padahal komi rumah lepe-lepe di batu menjilat-jilat di batu gembuk semua kambing padahal tidak ada rumput. Kita banyaknya rumput sangi bembe TBC maiga tapi kumakanja madece berjamae musti subur tomatu. Saya SD tahun 70-an betul-betul melimpah rezeki tahun 70-an. Pak Galunge dena perlu dipupu ya ruase. Magi masuk pada mana tahu dia gak makun rema pakai salara ponco. Ya kulempai matekai ro banjir di jalanan komi di lalenge ditika balik. Na pale juki nandri pungala taala. Ya ro lokae hancur di pohonnya. Dia dulu capuri mangga masola mana na taruega. AC dia pernah capu di andre mingala si tahu bambu ku digoyang-goyangi jatuh telur bangau dari atas napal juki pengalatalan andre sabab madece meto agama ya rotue dia gaga bola dia nama ngaji mana tahu nen nia to pandrita ya rotue mega mupa mako koe lo dicapu to pandrita torita mani mega basaku ya kata dia to pandrita torita mi nah ya nara nama koni pakale si kacau ini tahu ya nara kapayasa juja wa majuja si juja ini tahu makoko ulagi lisu Nabi Ibrahim anak korban ini orang parang belana si salah tapi ya rotu Ismail anak tinja to ya rona tinjakan Ibrahim puang pakida leri ka engka anakku poli ribene ku hajar sabak wakal dena mungkin engka anak hajar sabak manufosni na kia tinja pakai daleri ka puang nareko mu pakai daleri ka ana menenge musuru ka gerei ku gere topa ar tinja ro jare kumat tinja ki hajar taliwa-liwa contoh ya ro matampu Siti Hajar riwatuna na matampu cemburu memang di Siti Sarah jadi istri Nabi lagi cemburu apalagi bukan istri Nabi jadi kalau istri-istri ya cemburu wajar istri Nabi lagi cemburu apalagi kalau hanya istrinya Nabi. Makanya ibu-ibu kecemburuanku kepadamu wahai kanda suamiku itu pertanda kedalaman cintaku kepadamu. Cewek wajar waktu nana mangimpuru jadi yaro Siti Hajar nak malah nikahin na pana bebe yaro perutna supaya tidak kelihatan kehamilannya pakai staging. Jadi wanita yang pertama pakai stagen di dunia ini adalah Siti Hajar. Contoh tahun ibu-ibu mode nama tampu pakai tostagen supaya perut mengecil, pantat keluar ibarat gitar. Umpama. Akhirnya ya Siti Sarah, elo matona uno Siti Hajar. Stuli mana nih piso? Elo na uno, sabak kenapa kau hamil? Nama cuani murumu, iya malolo muruku deh kau hamil. Harus cemburu lahir Ismail ai temakan cai na Siti Sarah di palalo ni di Ibrahim patuli piso na nakateni cuma dilarang menusuk ke bagian tubuhnya sapa ni de gaga kabutunna da culinna na iya na codo piso tembus dihiasi anting-anting jadi wanita yang pertama pakai anting-anting Siti Hajar. Siti Hajar itu perempuan yang pakai anting-anting karena Siti Hajar.
Jadi kalau laki-laki yang pakai anting-anting, bacok dihajar. Iya Raja Haji Ismail di TV ini dipanguluta Ibrahim, dipabelai, dipasarangi sebuah Siti Sarah daripada tu limang kagai, ditaruh di dia onrong Mekah sekarang, yang Ka'bah sekarang. DP na bentuk murabba, bentuk segi empat, belum masih batu. Ipaleso ni koro Ismail sebuah Siti Hajar, napa Nabi Ibrahim medek nih, dia pacu kudanya tanpa pernah menoleh ke belakang. Macoy ini kasih Siti Hajar na lelung lakaina, na poti, na pepeng. Oi, Nabi na pong Allah Ta'ala, sampai hati engkau meletakkan aku di tengah gurun pasir, tidak ada pohon, tidak ada daunan, tidak ada rumput, tidak ada air, tidak ada makanan. Kayak gitu taruh pesemu. Dena pura gili Nabi Ibrahim. Gangkan ada api Tanim. Bapak bisa bayangkan dari Mekah ke Tanim, jalan kaki Siti Hajar macu di mundrina lakaina. Narapi di Tanim maka di Siti Hajar oi Nabi na pong Allah Ta'ala elok muga yarek ga elok na pong Allah Ta'ala namu palesok ka kordion ronge si bo anakku maka Nabi Ibrahim elok na pong Allah Ta'ala. Maka dari Siti Hajar ku elok na pong Allah Ta'ala usak barakangi sabak ku pong Allah Ta'ala pa eloi musti engka hikmah di belakang itu. Lisu ni pemendra anak-anak letun diri anak-anak na pulai ini kasih teri luan ni pusan na sabak na kena tapak mas taso na nala ni anak-anak na pasusui dena melo susu anak-anak magi na dena susu capu metoni way susu nagalo na susu megalada pusan na Siti Hajar masuk gili ni gili sapa way maka dia menoleh ke Safa lari ni way na kapaye ternyata letu di sebongka batu besar yang kena sinar matahari naseng way tapi hanya tata murgana de gagawai Masaile silau di Marwa, wai na kapal, lari sila koro, deto gagawai. 7 kali bolak balik tidak menemukan air. Terini Siti Hajar, oh puang, menengeci goroku miretak dengan tenggorokan rasanya tidak jadi soal. Tapi anakku kasih puang, de ulemi teman rasa-rasa. Nalisu ini anak-anak, napole ini anak-anak tuduh-tuduh iro kesi mompo ni wai poliralen na tanai. Nana tepo ni Siti Hajar makada zam-zam, dia seni sam-sam sampai detik ini. Iya ro lari sapa Marwa wai na sapa Siti Hajar masa iye narek kopura ni masa iye saman na lolongan ni wai na iya sifat na wai menjadi penyejuk jadi mustinya yang sudah sa'i jadilah penyejuk terhadap yang lain. Sejuk kalau dia datang manya memana papidadina tahu narek ko engkai sekalipun orangnya sederhana. Berkata Luqmanul Hakim yang dibaca dari suratul Luqman, nasihatnya kepada anaknya, nak, jadilah engkau ibarat garam. Garam itu harganya murah, tapi tidak enak rasanya makanan tanpa dengan garam. Bituanna, mau ni sederhana penampilanmu, tapi dena makanja papidadina tahu narek ko deko gaga kor narek ko tuda sipuluki. Subhanallah. Nah sekarang Ismail maraja-raja nih, iponcoki bicarai. Manipini Nabi Ibrahim isuro di pong Allah Ta'ala gere ya anak-anak riwatun na pasading na sangani pisetangnya dena mungkin tomatoa mo naule gere anak-anak de kasi naule cinampa manipisi besok malam manip bakatelu nih pasading na Nabi Ibrahim makadatania na setangnya pole di pong Allah Ta'ala ya no binana Ismail ta'al labbaik abah iya abah inni ara fil manami anni azbauka fanzur maza tara majepukui ta ko nak rilaletin roku engka kagere ko yakin ngak nak parentana pong Allah Ta'ala fanzur maza tara pikiri madecen ni tanga ni pekko ga tangakmu elok mokko ka ku gere sabab parentah puang. Maka di Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, tapi gau di perintah pong Allah Ta'ala, insyaallah talolongan ngak sabar mau nak rigere. Weh anak nak tahu harta yang tidak ternilai kalau punya anak yang soleh. Maka dan Ibrahim ajar jakai wiluan anakmu selai wajunna werengi parfum melok kalau masyarah. Padahal elok-elok nagere anak-anak di Jabal Kurban di Mina. Masuni lisu si paimeng. Maka si benen agang ngarit si daeng. Ko bicara taroh. Naseng walupai alang nga tuluk si bapiso. Iya ro bainena malato tuluk si bapiso ang kadenge. Dena kutana, dena pada baineta. Ya ko baineta musti makutana si manang kapiso, manang katuluk elo muagi.
maka dato ilak kainelo kasih orang ko na pauwi ko gaire. May galak na bicaraan na ye. Iya laba ni. Letu di Jabal Kurban na patudang madecen ni anakna. Na nasapu-sapu lunna na utanay pe melisu maka damagi na peko gatanggamu. Mailok mo ko ga kugere. Tapi gau ni abah perintah puang abah insyaallah sabar abah. Terima kasih nak kumakko itu pale siapa tahu ada permintaanmu yang terakhir. Aga mo ilori na. Engkaga anu melok muanre bukan makanan abah. Aga pale saya mohon kepada abah ini kedua tanganku tolong diikat sekuat mungkin biar sebentar kalau aku disembelih sekalipun terasa sakit saya tidak bisa bergerak yang dapat menyakiti abah. Taseo ni limaku nia ajeku abah. Kemudian saya minta lagi pisaunya abah tasama decengi biar tajam supaya mempercepat larinya di atas leherku agar rasa sakit itu tidak terlalu lama aku rasakan abah. Wih kasih anak-anak tahu aga pina mau pasengan abah saya minta buka bajunya abah karena kalau tidak dibuka saya khawatir kena percikan darah sebentar. Kalau kena percikan darah abah bisa menangis kalau pulang karena teringat anaknya, karena darahnya anaknya yang nempel di kainnya abah. Talodungi wajud tabah baradena kena darah. Aga pina parilawmu abah narekko kipaleu na paopangi rupaku mangolok ko tanay narekko kitaro ni pisau riasena lokku gilin ni masaila di mundri na ajak kita ngai rupaku sabab mompoi matu asinyawata na wedi jaji de tagere ka sabab masinyawata asailila di mundri ki abah. Aga pina abah agar warengi kasih ummiku umurku baru belasan tahun belum pernah umi gembira gara-gara pemberian dari saya agar warengi na dega gajiku deku dangkang dega orang parang nama kuana naro abah baju yang melekat di badanku ini dibuka saja baju ini lipat dengan rapi antar pulang beritahu ummi ini cenderamata kenang-kenangan yang terakhir dari anakmu Ismail. Anakmu menitip salam kepadamu dan tolong katanya dihalalkan air susunya yang pernah diisap ketika dia masih kecil. Tapawang umi ku abah bara nahalalaka nggak kasih wai susunna purai ku inung riwetuku bicu. Aga na wela walekang ina degaga duiku, degaga rupiah, degaga real, degaga ulaweng. Bajuku nah menjadi cenderamata buat ummi. Subhanallah. Magi tu mai di pae, tuemu pa indo na kesempatan membuat ibu tersenyum. Talo mo na kimanca di pejaba, ini pejaba padongan na indota tu pak. Talo mo na kisogi di tosogi padongan na tomatota ya tu. Naigana anak na durakai tomatoan na astagfirullah. Ya nar Luqmanul Hakim, hakimis salat tetongang supajang ina. Kasih tu la tusyrik billah aja nupa dua pun Allah Ta'ala na didik memang dirwutun na bicu. Maka dasi Nabi Ibrahim aga pina parilaumu abah ya rokumate na nalisuki aja ta caritangi ummiku narekko keseo ka pamasi matu nyawana si mangkalingay. Abah kumpulkan seluruh tenagamu cintalah kepada Allah lupakan kecintaan kepada anakmu. Na dipaleu na Ismail na ditaro na pisau riasa na lonna nagilin ni maboko masaile Nabi Ibrahim na nasoro ni pisoe na nabaca na bismillahi Allahu Akbar Allahu Akbar. Si sana na ita na mabicara Ismail abah denan reka piso de kapat tohilas pigau ye buka sisa ni paseo na limaku apa jaki gara-gara iya ewe na ita ki pongalatala de tohilas apa di seo limaku buka sisa ni bulu tia petu oli tia sape darah tia miti sabab makko memang ijelok na pongalatala. Na ulangi sinagere anak-anak bismillah Allahu Akbar tetep motoi uli na tia sape darat tia miti sabab mangamparang iri pongalatala ri pisoe oi piso aja nama rete lon Ismail sabab taremmu de naud di muan Ismail
Nala ni pisau Ibrahim na tetiang di batue mataremu gaye. Mau puluh dua batue na taruh taranda ya pisau. Maka dan Ibrahim pisau batu temaka rajana tedena mau puluh dua sahabat taremu magi na Ismail den mulai poloi. Mak bicara pisau ibarat handphone. Maka di pisau nabi na po ngalatala. Elok mu iko marete elon na Ismail, tapi elok na po ngalatala ng paranga. Pisau, jangan engkau melukai Ismail. Ku bicara tak may loka nga maduraka daripada di po ngalatala ka maduraka. Begitu berdialog antara Ibrahim dengan pisau, mompo di Jibril membawa kibas dari sorga dengan teriakan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambung kalimat itu, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail juga menyambung kalimat itu, Allahu Akbar walillahil hamd. Jibril, Ibrahim, Ismail. Kalimat inilah yang menjadi ikutan terus. Nanti selesai penyembelihan hewan kurban dari tasyrik, baru berhenti kalimat itu dilantungkan. Tidak sama Idul Fitri, ya nano napa kato bae, dek naga takbir. Tapi Idul Kurban 3 hari sesudah Idul Fitri, namanya hari tasyrik. Kesimpulan kajian dan pertemuan kita pada maghrib hari ini, 1, salat berjamaah ramaikan terus. Yang kedua, ajak talupai anak tak didik memang diri sumpajangin nia ampe-ampe madecing. Yang ketiga, harta, pangkat dan apa yang kita miliki itu adalah merupakan titipan Allah. Makanya dena marigaga korbaki narik ko na sabari na kimarpe ri pungalatala. Korbaki itu makokoy pak apa meliki bensin isalay bolata mamotor ki bosi-bosi topa korbaki kan, tapi tidak apa-apa sebab menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Sabab ko pole ni ajalange musti labaki na usaha na ye mapadepung bokot tamawari yang mailo eri boko malalan riwanwa akhirat. Ajak na pole pi ajalange napa ni mailo berusaha usaha memang ni makokoy maka de kita lontarak ni laogi telu de na wadi de sisi laloang ajak lalo mo sisi lalo asap-asap tarlino wadi ngi maresoalu ko capu alu de tetua na dega mululungan ajak tomu sisi lalo mailo mabaine wadi jaji na parenta ko makunrai ajak tomu sisi lalo mailo lo di akhirat sabab wading nagala ko setan nari kumadak ko bituan na aguri memen ni yolo boko ngaga melo riboko malalan riwan wahira intina sompai po ngalatala nakipal kalebih pada terupa tahu insyaallah salama ni tulino akhirat si korodapi paletuloridi memuarna pak baraka po ngalatala. Saya rasa kalau hanya suara saya selalu mau didengar terlalu banyak kaset saya beredar kasih rawitai restu musik kata witai he. Saya rasa demikian. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya Amirul Amri, manusia biasa, sering salah dan ilmunya amat sedikit. Narekong kata salang, ini papat tujui. Narekong kadena madeceng, takut tanangi di topan ritai, barawading macaji madeceng. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.